Mbifurize umunsi mwiza, reka mbifurize icyumweru cyiza, reka mbifurize isasta nziza mwebwe mwese dukomeje kugenda tubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV. Mwebwe tumaze iminsi tubana kuri uyu muyoboro mumaze kubimenyera cyane ko iyo tugarutse kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV nta kindi kiba tukituzanye usibye kugenda tubahereza amakuru menshi cyane biba bikomeje kugenda bibera ahangaha mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nta kwigoragora mu magambo kwikubitiro turahera ku itsinda ryitwa Twirwaneho ryamaze kugenda ribona umuyobozi mushya. Iyi nkuru ndaje nyikubwiraho ku buryo burambuye turebe ese mu byukuri umuyobozi mushya w'itsinda rya Twirwaneho ninde, ese yaturutse hehe. Ibi ngibi ndabikubwira ku buryo burambuye, ariko kandi turerekeza i Goma aho abapolisi barenga ibihumbi 2 ndetse n'abasirikare 180 barwanaga ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ubu ngubu bamaze kwiyunga ku barwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Iyi nkuru nayo ndayikubwira ku buryo burambuye, ariko kandi turerekeza ahantu hatandukanye hakomeje kugenda habera imirwano. Turerekeza Uvira, nkubwire ko Uvira ubu ngubu tuvugana abarwanyi ba M23 rwose bamaje kugenda bayinjiramo ku buryo bukomeye cyane. Iyi nkuru nayo ndayikubwira ku buryo burambuye, ariko kandi mwokagira Imana mwe muze kunyemerera twerekeze i Bukavu. Nkubwire ko i Bukavu hakomeje kugenda hahishurwa intwaro nyinshi cyane zari zarahishwe n'igisirikare cya FARDC mu gihe cyari gikomeje kurwanira ahangaha i Bukavu. Ni munyemerere rero aya makuru nandi menshi ntababwiye tuze tuyagarukaho ku buryo burambuye, ariko mbanze ngusabe gukora ikintu bita like, murayikinge ndetse muna commenting, mutange ibitekerezo byanyu, mutubwire aho mudukurikiye muherereye, ndetse yewe munakore subscribe. Ibyo ngibyo bizajya bituma amakuru yacu abageraho 5 kuri 5. Jewe ukomeje kugenda ubashakira aya makuru akaba ari nanjye ukomeje kugenda uyabagezaho mu nyite Mr Kenzo, mbahaye ikaze. Duhere kuri uyu mutwe wa Twirwaneho nyuma yo gutakaza umuyobozi wabo Colonel Makanika, ubu ngubu bakaba bamaze kugenda babona umuyobozi mushya. Uyu muyobozi aba barwanyi ba Twirwaneho bamaze kugenda babona bamwita Sematama Sharire. Uyu nguyu akaba ari we wamaze guhabwa inshingano zo kuyobora iri tsinda ryitwa Twirwaneho, ariko kandi itsinda ryitwa Twirwaneho rikomeje kugenda ribohoza ibice byinshi cyane ahangaha ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yuko iri tsinda rya Twirwaneho ryigaruriye Minembwe, riratangaza ko rishaka gufata ibindi bice byinshi cyane ahangaha muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iri tsinda ryitwa Twirwaneho kandi ryongeye gutangariza amahanga yose ko ritazongera gutakira amahanga, kubera ko ngo ryarabatakiye kenshi cyane, ariko amahanga agenda yica amatwi ntiyumva ibyo Twirwaneho basabaga. Ngo kuri iyo mpamvu rero iri tsinda ryitwa Twirwaneho ngo rigomba kurwana nk'amadubu, ngo ibyo ngibyo bigatuma rikomeza kugenda ryigarurira ibice byinshi by'ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twirwaneho ni mureke tuyiveho, ahubwo twigire ahantu bita Igoma. Igisirikare cy'umutwe wa M23 gikomeje kugenda kibyina intsinzi, cyatsinze abarwanyi bose barwana ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ahangaha Igoma. Polisi barenga ibihumbi 2 ndetse n'abasirikare bagera ku 180 bongeye kusanga izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 ngo babe bakorana bakomeze kugenda barwanya igisirikare cya FARDC ahangaha ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi ikindi nabasha kukubwira cyerekeye kuri aba basirikare ndetse n'abapolisi bitanze kuri izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 bakavuga ko nta kibi kibagenza, ko ahubwo ari ukugira ngo babashe kuba barwanya umwanzi wabo ari we Perezida Kisekedi Kirombo ukomeje kugenda afata nabi abaturage bahangaha ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abangaba baje basanga abandi basirikare benshi cyane bari bishyikirije n'ubundi izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 ahangaha mu mujyi wa Goma ku munsi w'ejo, hari ku itariki 22 ukwezi kwa kabiri umwaka n'ibihumbi 2025. Noneho rero ku rundi ruhande rwa FARDC rero icyo nakubwira cyo nuko FARDC
itakomeje kugenda ihagarara mu kugaba ibitero bikomeye cyane ku barwanyi ba M23 bari ahangaha Igoma. Abarwanyi ba FARDC ndetse bayobowe n'uwo bita General Pacifique Masunzu wahungiye ahitwa Kisangani bakomeje kugaba ibitero bikomeye cyane ku barwanyi bo mutwe M23 bari ahangaha Igoma. Ariko M23 ntabwo buyibujije kuba ikomeje kugenda itangaza ko nta kintu na kimwe gishobora kuyikura ahangaha Igoma, ngo dore ko ikomeje kugenda ibona abayoboke uko bwije nuko bukeye. Ubwo ni nyuma yuko M23 kandi yari yatangarije ko ushaka wese kwinjira mu gisirikare cya M23 amarembo akinguye. Ni munyemerere kandi twerekeze ahantu bita Uvira. Mwokagira Imana mwe, Uvira ibintu byabaye ibindi ntabwo ari bya bindi twajyaga tubabwira. Aha hantu Uvira inyeshyamba z'umutwe M23 naho zamaze kugenda zihagera ku buryo bukomeye cyane. Ni nyuma yuko Uvira hamenetse amaraso menshi cyane y'abaturage, abasirikare b'inyeshyamba z'umutwe M23 ndetse n'abasirikare barwana ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Ahangaha abarundi ngo barahacogoreye ku buryo bukomeye cyane. Ingabo zaturutse muri South Africa ntuze gusiga abawazalendo ndetse na FDLR. Ahangaha rwose Uvira ngo barahaguye ku buryo bukomeye cyane. Bobo nubwo bagize ubwiru abarwanyi babo bagiye bahagwa. Abasirikare ba M23 baravuga bati nubundi FARDC ntabwo yari gutangaza abasirikare bayo baguye ahangaha Uvira kuko ni benshi cyane. Ni nka kimwe cya kabiri cyabari bakomeje kugenda baharwanira. Icyo nakubwira cyerekeye iyi Uvira rero, ahangaha Uvira abarwanyi ba M23 bamaze kuba bagenda bahinjira, ariko bidakuyeho ko batarafata iyi Uvira kubera ko abarwanyi rwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa nabo baracyabaye muri iyi Uvira. Ubwo rero birumvikana ko imirwano ikomeje kugenda iba imirwano, amasasu akomeje kugenda acicikana ahangaha muri Uvira. Mwokagira Imana mwe, ni munyemerere ku buryo bukomeye cyane tujye kuri South Africa. South Africa yanze gushirayo ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikomeje kugenda irunda ibitwaro byinshi cyane ahangaha muri iki gihugu, ikomeje kugenda irunda abasirikare benshi cyane ahangaha muri iki gihugu. Igisirikare cya FARDC kandi amakuru mfite nuko gikomeje kugenda nacyo kizana abacanshuro ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngo bari kuva muri Birimaniya rwose baza ahangaha ku bwinshi ahangaha mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Mwokagira Imana mwe, amakuru yacu tuyakomereje ahantu bita Ibukavu. Ibukavu hakomeje kugenda hatabururwa intwaro nyinshi cyane zari zarahishwe n'igisirikare cya FARDC mu gihe cyarimo kirwanira ahangaha Ibukavu ku buryo bukomeye cyane. Ni M23 ikomeje kugenda ishyira amafoto hanze ndetse n'amashusho bataburura izi ntwaro z'igisirikare cya FARDC cyasize ahangaha Ibukavu mu gihe nyine cyaharekuraga. Birazwi neza ko cyaharwaniye ku buryo bukomeye cyane ndetse kikanatangaza ko nta kurekura Ibukavu gifite ngo kirekurire M23, ariko bikaza kugenda birangira nyine imbaraga za M23 zitsinze imbaraga z'igisirikare cya FARDC. Ni muri urwo rwego rero aba barwanyi ba FARDC bahise bata intwaro zabo ahangaha mu mujyi wa Uvira bakizwa n'amaguru ku buryo bukomeye cyane. Amakuru yacu tuyakomereze ahantu bita mu mujyi wa Butembo. Mu mujyi wa Butembo ingabo z'Abagande ndetse na M23 bahahuriye mu biganiro byabahuje ku buryo bukomeye cyane ngo barebe uburyo bakomeza kugenda bigarurira ibice byinshi ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turabizi neza nubundi ingabo z'Abagande UPDF n'umutwe wa M23 bamye bakorana ku buryo bwa hafi, kubera ko UPDF yakomezaga kugenda ivuga ko M23 ikomeje kugenda ikiza abahima bari batuye hariya mu mujyi wa Bunia. Ibingibi rero bigatuma igisirikare cy'Abagande UPDF gikomeza kugenda gihereza umusada inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ni mu rwego rero bahuyemo ahangaha Ibutembo ngo barebe icyo bakomeza kugenda bakorera abaturage baha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bakomeze kugenda babiyumvamo. Uwo bita General Sultani Makenga ndetse n'igisirikare cya UPDF bari kugenda baganira byinshi ahangaha muri Butembo. Reka nsoreze ahangaha amakuru rero nari naguteguriye kuri iyi saa sita. Gusa nkubwire ngo komeza kugenda ukora subscribe, commenting, unaliking kugira ngo amakuru yacu ajya komeza kugenda akugeraho 5 kuri 5. Ikindi nakuzaniye groupe ya WhatsApp
iyi groupe ya WhatsApp ushobora kuyisangamo video z'uburyo biba bimeze ku mirongo y'imbere ku rugamba, ukasanga ndetse n'amafoto, ukasanga abantu benshi baba baturutse mu bihugu bitandukanye baza muri iyi groupe, mukabasha kugenda muganira ndetse nawe ukagenda ubasha kugenda utanga ibitekerezo byawe by'uburyo ubona iyi ntambara yaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izagenda irangira. Ikindi nakusaba, kora like rwose, kora like, ukomantinge, urayikinge, biriya bintu nta kintu biba bitwaye kuko nanjye bimpereza imbaraga zo gukora cyane, nkabona ko abo ndi gukorera baticaye. Ibyo ngibyo rwose ngakomeza kugenda mbashakira amakuru kandi y'ubwino bwiza bwahangaha muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nitwa Mr Kenzo, ndabashimiye.